bafowethu ngiyabingelela kuzo zonke izinkalo konke imikhakha khona bafowethu usonosakho lokhulumayo umfana omncane odabuka phansi eGreytown eZansi eNtembisweni bafowethu nginiqhubethele nakho umsebenzi wami omusha sha umacekece komsebenzi bafowethu lo msebenzi lo uqhubethe ingoma eziwu12 bafowethu ngicela lo msebenzi ke nothakasele yabona nojabulele ngoba ayimuhle kakhulu nizowuthanda kakhulu impela yebo bafowethu yathi uzotholakala umsebenzi nge30 yebo zika September uzobe usuphumile abafowethu ngiyabonga ngiyoba ilutho ngaphandle kwenu isandla sidlule ekhanda amen. Soon.